академияи бошгоҳи Истиқлол, ки дар як макони бисёр ҳам зебову тамошобоби дараи Алмосии шаҳри Ҳисор ҷойгир аст, имрӯз бо тамоми имкониятҳои мусоиди футболӣ дари худро дубора барои дӯстдорони футбол боз кард. баргузории рӯзи дарҳои кушод дар академия шумораи зиёди кӯдакону наврасон, падару модарон ва меҳмонони дохилу хориҷро ҷамъ оварда буд, ки ин муҳит як ҷашни футболро мемонд. Воспитать футболистов, и я уверен, в ближайшее будущее. дар қисмати расмии рӯзи дарҳои кушод директори академияи футболи Истиқлол Фатҳулло Ҷалилов суханронӣ намуда тамоми меҳмонону дӯстдорони футболро хайрмақдам гуфт. ҳамзамон ӯ иброз дошт, ки бо тақозои замони муосир, ки имрӯз футбол дар ҷаҳон бо суръати баланд рушд мекунад, ташкили академияҳои футбол дар Тоҷикистон муҳиму саривақтӣ буда, чунин имкониятҳо дар омода кардани футболбозони бомаҳорат нақши бузург мебозанд. ҳамзамон Фатҳулло Ҷалилов аз имкониятҳо ва шарту шароити академияи футболи Истиқлол ба ҳамагон ёдовар шуда қайд намуд, ки мо омода ҳастем то шавқмандону наврасони дорои истеъдоди баландро ба ин ҷо қабул кунему ояндаи футболи меҳанро дурахшон созем. Дорогие родители и дети, уважаемые гости, мы сегодня открыли свои двери, свои сердца для будущих футболистов, для спортсменов. В нашей академии будем воспитать футболистов, и я уверен, в ближайшее будущее выпускники нашей академии будут поднимать флаг Таджикистана на международных соревнованиях. А также я благодарю всех партнеров, всех спонсоров, которые помогают, и рядом с нами всегда они стоят. Хуш омадед, добро пожаловать. Мы всегда будем рады видеть вас здесь. Спасибо всем! ҳамзамон дар ин рӯз миёни академияи футболи Истиқлол ва муассисаи давлатии телевизиони варзиш ёддошти тафоҳум ба имзо расонида шуд, ки дар доираи ин санад шабакаи варзиш ҷиҳати тарғибу ташвиқ ва дастоварду комёбиҳои ин мактаби футболиро доимо инъикос намуда, дар ташвиқи футболбозону фаъолияти касбии мураббиёни академия барномаҳои мукаммалро таҳия мекунад. ман орзуманди он ҳастам, ки академия, ки имрӯзҳо бо ин фазои идонаи худ, бо ин шарту шароити муосири худ дари худро кушода истодааст, оянда барои тарбият намудани футболбозони сатҳи касбии ҷаҳонӣ замина мегузарад ва барои ҳамаи дигар дастаҳои футболи Тоҷикистон намунаи хуб хоҳад буд. ба ҳамаи шумо барори кор ва умедворем, ки ҳамамон шоҳиди дастовардҳои хуби футболи тоҷик мешавем. Тоҷикистон ба пеш! баъди анҷоми қисмати расмӣ дар майдону майдончаҳои академия мусобиқаву бозиҳои шавқовар ва интихоби футболбозони наврас сурат гирифт. падару модарони зиёде бо фарзандонашон ба ин мактаби футболӣ омада сабти ном мекарданд ва майли зиёд доштанд то фарзандонашон ин ҷо ба машқи футбол ҷалб шаванд. роҳбаладону волонтёрон ба меҳмонон кӯмак мекарданд. дар маҷмӯъ ин ҷо ҳама чиз зебо буд. вақте ки мо ин хабарро аз тариқи телевизион шунидем, ҷиянамро дар футбол ки шавқи зиёд дорад ба ин ҷо овардем ва номнавис кардем ва дар оянда мехоҳем, ки он як футболбози нақш шавад ва маҳорати худро санҷад. вақте ки мо шароити ин ҷо дидем ва стадионҳои хуб ва боварӣ калон дорем, ки
наврасони инҷа футболбозони хуб ба воя мерасад. бо даъвати дастаҳои футболи наврасон аз клубу мактабҳои варзишӣ дастандаркорон мусобиқаҳои хурдро ташкилу роҳандозӣ намуданд, ки барои футболбозони навкор як ангезаи хуб бахшид ва дар чеҳраи ҳар кадом аз наврасон хушиву хушҳолӣ дида мешуд ва ин муҳит ба онҳо хеле писанд буд. Мы пришли на регистрацию. Я из города Душанбе, из любительского клуба Шох Мансур. Меня зовут Тайгуншоев Сурач, мне 9 лет, 2014 год. Очень хорошо, стадион мне понравился, наша команда победила. И мы очень много владели мячом и забили 2 гола. ما امروز از شهر وحدت اومدیم. ما میخواهیم که در آینده فوتبال بازی کلان شویم. اینجا شرایط خیلی خوب داشتم و با ما اینجا مخکول شده است. ما امروز با دیگر دستا بازی میکنیم و میخواهیم که غلبه کنیم. ما میخواهیم که در آینده همین خیلی چیزها زیادتر شود. бино ба иттилои масъулин вобаста ба имконот ва шарту шароит айни ҳол 2 гурӯҳ дар академия қабулу ба тамринҳо фаро гирифта мешаванд. Вся страна знала о том, что при клубе «Истеклол» открыта футбольная академия. В эту академию мы объявили набор футболистов 2 команды 2012 года рождения и 2013 года рождения. Для проведения тренировочного процесса нами приглашены опытные тренера. Одного из тренеров мы пригласили из Краснодарского края, из Краснодара. Это бывшего игрока футбольной команды «Памир» Душанбе и Бадулаев Сергей. Второй тренер – это Суфиев Багудур. Очень много обращений родителей к нам со всех регионов. Нам звонят в академию и просят принять детей своих различного возраста. Но на сегодняшний день мы пока по нашей концепции, в соответствии с теми ресурсами, которые мы имеем, мы только 2 группы можем не набирать, а именно отбирать. Мы будем делать отбор среди футболистов во всех областях Таджикистана. И надеемся, что самые лучшие футболисты будут зачислены в нашу академию. муҳит ва шароити инҷо барои омода кардани футболбозони бо маҳорат хеле мувофиқ аст. роҳбарият талош карданд то имкониятҳои хубро ба миён биёранд. барои таълимгирандагони академияи бошгоҳи истиқлол хобгоҳи замонавӣ, ошхона, толорҳои машқи бадан, ҳабсҳои шиноварӣ, маҷлисгоҳ ва майдону майдончаҳои замонавӣ муҳайё аст, ки дар ин миён касбияти мураббиён низ ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ мебошад. яке аз ҳадафҳои асосии рӯзи дарҳои кушод шиносонидани имкониятҳои академияи бошгоҳи истиқлол ба сокинони кишвар мебошад, ки онҳо бубинанду интихоби худро кунанд. ман худам шахсан ҳамин фарзандам ана 7 сола мебошад. ман мехоҳам ки дар назди академия ана писари худамро тайёр кунаму дар оянда дар академияи ҳамин истиқлол таҳсил кунаду баромада аз давлат дар дигар ана клубҳои ана европаю мисол ҳамин берун ай давлат баромада бозӣ кунаду футболи тоҷикистона муаррифӣ кунад дар арсаи ҷаҳон, ки ҳар як волидайн бояд биёяд ба чашми худаш бинад ҳамин варзишгоҳи академияи истиқлола бина, ки баъд дигар шароитое ки дар академия вуҷуд дорад биёянд ба чашми худшон бинанд, баъд баҳо метиҳанд. ба фикри ман ки ҳамин ҳозир дар ҳамин академияи истиқлол ҳамин
майдони сунъӣ аст ва майдони табиӣ аст. ҳамин майдони табиӣ ки дар ҳамин варзишгоҳи клуби футболи Истиқлол ҳаст, дар ягон ҷои Тоҷикистон ба фикри ман нест. биёе бине, баҳотона метиҳем. дар ин майдонча Баҳодур Суфиёв бо ёрдамчии худ муаззаф шуданд ки аз миёни наврасони футболбоз ки аз гӯшаву канори кишвар омаданд беҳтаринҳоро интихоб кунанду ба узвияти академия шомил намоянд. худи кӯдакон низ ин чизро ба хубӣ дарк намуда кӯшиш мекарданд ки дар назди мураббиён худро ба таври даркорӣ нишон диҳанд. ما در محله پرسایوزی نایه سینای شهر دوشنبه مشق و تمرین میکنیم و مربی ما علیشر جورایف میباشد. ما امروز به اکادمی استقلال آمدیم که بازی خود را به مربیان که آنها ما را به U13 انتخاب میکنند و ما میخواهیم که بازی فوتبال خود را خوب نشان بدهیم و ما را در U13 انتخاب کنند. Меня пригласили как тренера на работу и дали мне задачу найти перспективных игроков 2013 года, то есть 11 лет. Для этого организаторы подготовили сегодня товарищеские встречи с детскими клубами, частными школами, с академиями, Ювентус, Спартак, с этими товарищеские игры. И из этих детишек моя задача состоит в том, чтобы выбрать из этих детишек перспективных и потом уже приглашая их в академию, я буду сам лично уже проводить тренировки и просматривать еще более тщательный отбор на будущее для Академии Истиқлола. Да, уже у меня есть списки, у меня есть помощник, который сейчас здесь наблюдает, и до этого наблюдали игру, и после этого у нас еще игра, мы будем наблюдать. У меня есть список, номера телефонов родителей, я буду с ними созваниваться, мы с ними поговорим, встретимся, пригласим их на тренировки, которые будут проходить в Академии, и дальше будем проводить отбор перспективных талантливых игроков для Академии Истиқлола. хотирмонтарин чизе ки масъулин барои кӯдакону наврасони футболдӯст ба миён оварданд ин даъвати футболбозони муваффақи Истиқлол ва тими миллӣ буд ки дидор бо ситораҳои футбол ба кӯдакон як ангезаи иловагӣ бахшид. аллакай ин ғунчаҳои умед ба хубӣ медонанд ки рустаму алишер, амирбеку шервонӣ, аҳтам назаров ва эҳсону манучер кӣ ҳастанду ба футболи ватанӣ чӣ хизмат карданд. акс гирифтан бо онҳо соядаст дар пироҳанҳои худ روحیه نورسان رو خیلی بلند کرد. من دروازه‌بان اسپارتاک هستم. من می‌خواستم که با رستم یتیموف من وا خوردم ولی امضای وی را گرفتم. من خیلی خرسند هستم. من فوتبالکار چیکار می‌کنی این پیراهن رو؟ من این پیراهن رو در خونه میمونم با این بازی نکنم برای که اینجا امضاهای همه فوتبالیستای تاجیکستان هستن. ما با تیم ملی جمهوری تاجیکستان و با بازیگران استقلال خوردیم و از جمله از آنها امضا گرفتیم. یکی از آنها رستم یتیموف، جلیلوف، علیشر جلیلوف. با خیلی خرسند شدیم را دیدیم. خب سویدستی کی است؟ رستم یتیموف، علیشر جلیلوف، منوچه، احتم نظرو. وا خوردن با آنها چی گفتین؟ چی مراجعت کردین؟ گفتیم که ما میخوایم که با مانند شما فوتبالیستی تاجیکستان شویم. خرسند شدن آنها را دیدین؟ بله. باری اول است از پیش میبینین؟ چرابینی خیلی زور بود. ما خیلی خرسند شدیم، فوتبال کردیم. و ما امروز چهره های فوتبال بازان تاجیکستان را دیدیم. تشکیل این همه بازی‌های شوق‌آور و مهیا ساختن امکانیت‌های فوتبالی امروز تنها به خاطر آن بود که محبت نورسان به فوتبال بیشتر شود. منوچهر جلیلوف باشد از امکانیت‌های امروزه فوتبالی تاجیک حرف زد. منوچهر بازگشت مبارک باشد باز به فوتبال. امیدوارم که اکنون کمک شما هم از این پس به تیم ملی میرسد. خب چهره‌های آن کودکان نورس فوتبالبازی که امروز شما را دیدن روحیه‌شان چگونه بود؟ من میخواهم که ایمویان زور شود
чеҳрае ки кӯдакое ки ҳамин як кӯдакча механдад мебияд сурат мегирад. И ман вақте ки пеш бозӣ мекардам Локомотивда, Московда, ман амхелӣ будам, меомадам бозингарои хеле зиёду Криштиану Роналду, Леонард Месси, ман ранги ҳамиё хеле хурсанд мешудам ки равам қатибаи сурат гирам. И иҷада ояндаи футболи Тоҷикистон, ҳама бозингарои Тоҷикистон анда барои ин кӯдакҳо ояндашон хеле хуб мешавад. Саломат бошем, ба шумо муваффақият. Ташаккур. Но моменты пока что сейчас только он. Было пару моментов у команды Тишел, но они не завершили. Удар! Таджикистан! Таджикистан! Смотрите! بازی ما سخت گذشت، بچه‌های ما مهنت کردن، 2 گل زدن. اکنون با الماسی میخوایم که با بریم به غلبه کنیم. پیروز وطن! پیروز وطن! پیروز وطن! پیروز وطن! чорабинии имрӯза ба мо писанд омад. Хеле хуб мебошад. Мо бо дастаи Академияи Истиқлол бозӣ карда, Академияи Истиқлолро 3-2 шикаст додем. Бо ҳисоби 3-2 шикаст додем. Ма ба дастгирии мухлисон ман голи ғалабоварро задам. Ман хеле хурсандам. Мо ҳама бачаҳо меҳнат кардем ва барои дастаи Тисел муваффақият. роҳбарият ва тамоми кормандони Академияи футболи Истиқлол баҳри расидан ба нишондодҳои баланд талош меварзанд. имрӯз дар таърихи фаъолияти клуби футболи Истиқлол як рӯзи фаромӯшнашаванда аст, чунки гӯем ҳам хато намекунем, дубора Академияи футболи Истиқлол дари худро барои наврасон ва футболбозони оянда боз кард. Бо иштироки дастаҳои наврасони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ инҷо як мусобиқати кӯтоҳ гузаронда шуд. хеле меҳмонони зиёд буданд. фикру андешаҳои ҳама хуб аст. мақсади асосӣ аз кушодани академия инам боз ҳам омода кардан ва тайёр кардани он кадрҳои наврасу ҷавон ба тимҳои ҷавонону наврасон ва асосии Истиқлол аст ва баъдан боз ҳам омода кардани онҳо ба тимҳои мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон. Корбарӣ дар ин академия хеле дар як сатҳи олӣ аст ва он мураббиёе ки ба академия мо даъват кардем мураббиёи хеле ботаҷриба ҳастанд ва дар оянда дар нақша аст ки дигар мураббиёе ки дар хориҷи кишвар таҷрибаи калон доранд даъват кунем ва ҳаракат кунем ки дар ин муддате ки ҳаст дар ҳоли ҳозир 2 гурӯҳ ба академия ҷалб мешавад ва мо ҳаракат мекунем дар ин муддати 3-4 сол онҳоро омода карда ба тими наврасон баъдан ҷавонону ва тими асосии Истиқлол омода кунем ки ояндаи футболи Тоҷикистон дар дасти наврасон ва ҷавонон аст. Значит, в соответствии с критериями, нами разработаны критерии отбора футболистов и юных игроков. Это прежде всего их техническая оснащенность, их моторика, их умение двигаться, их координация. Все это мы тестируем, взвешиваем. Во время игр мы сегодня много просматривали. И я думаю, что если кто будет зачислен в академию, то вы будете уверены в том, что это очень тщательный отбор был проведен. И у нас здесь таких игроков, которые бы не соответствовали нашим критериям, таких не будет. Но еще раз повторяю, что на сегодняшний день наша академия только до 12 лет. 11-летнюю группу и 12-летнюю группу мы принимаем. дар маҷмӯъ агар ба муҳимияти чунин мактабҳои футболӣ таваҷҷӯҳ кунем,
дар замони имрӯза бисёр саривақтӣ буда дар рушди футболи тоҷик саҳми бориз мегузоранд. боварӣ дорем ки дигар клубҳои футболии меҳан вобаста ба имконияти доштаашон академияи худро таъсис медиҳанду дар омода кардани чеҳраҳои муваффақ саҳмгузор мешаванд.